It conditions the way you work, the way you think about your own country. Ix-xahar ta' Ottubru se jara kampanja intensiva kontra Malta fil-midja internazzjonali. Ikkoordinata minn nies ta' Occupy Justice u l-persuni qrib tagħhom fil-Partit Nazzjonalista, din il-kampanja se jkun hemm fuq quddiem tagħha il-blogger Manuel Delija. Għalkemm mhux waħdu. L-enfasi mistennija tkun fuq temi bħal ħasil ta' flus, iċ-ċittadinanza b'investiment u l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Iżda mhux biss. Jidher biċ-ċar li dak kollu li jista' jidher li qed ipoġġi f'daw l-ikraħ il-Gvern u l-pajjiż se jinkluduh. Dan kollu beda bi programm fuq BBC2 il-ħadd fejn is-servizz fuq Malta kien ikkoordinat kollu kemmu minn Manuel Delija. Fuq l-istazzjon Ingliż, Delija reġa' pjaċir jgħid li Malta qiegħda tintuża mill-mafja u jattakka l-industrija tal-gaming. The Italian mafia was using it to launder their money. Malta is being used to launder the mafia's money. Yes, yes, yes. F'servizz li sema bisnaħa waħda tal-istorja, Delija qal lin-nies li jiġu Malta biċ-ċittadinanza b'investiment jikru l-garaxxijiet. Bil-karozza Delija qal il-ġurnalist il-Bidnija meta ġie biex jirrakkonta x'ġara dakinhar li nqatlet Daphne Caruana Galizia, irrepeta dak li qalu l-pulizija fl-awli tal-qorti meta resqu 3 persuni akkużati bil-qtil. One News jista' jikkonferma li danu bis-servizz wieħed minn sensiela li se jidhru fil-ġimgħat li ġejjin, Manuel Delija u persuni oħra jagħmlu sforzi kbar biex bħal dan is-servizz ikollhom aħjar. Fil-fatt, l-istess grupp se jġibu Malta lil John Sweeney tal-BBC biex ukoll jitkellem fuq is-suġġett. Il-ftehim hu li kull servizz li jista' jidher kontra l-Gvern huwa messaġġ li Daphne Caruana Galizia kienet tieħu gost bih u għalhekk biex ifakruha f'dan ix-xahar iridu kemm jista' jkun servizzi kontra Malta fil-midja internazzjonali.